me ba wichinga kina kona example ya. Nangona ngai kusakota mena plus 3 rona factors na negative 1 and 3. Iksambichir to watasar x minus 1 x minus 3 kakuni ngulela makota mena x plus 2 x plus 2 ya menengere ni wau checkin nanu completely factorize to da capital indo okay na 2013 incomplete tu ali tu kena kingu so iko na daka una substitution method matai iko na la kome ben step 1 to daka una step 1 da una step 1 step 1 torrama liuna x plus 3 x plus 3 equate ki kome da equate kome 0 so x is equal to the negative 3 na ona sarau kina negative 3 iko ngem bita ben equation ko bitike o change solve ta batani ko sa tungun tuni x plus 3 is effect so kauna da ka bona bite sarelom so negative 3 cubed ona bitika plus 2 into negative 3 squared minus k into negative 3 minus 6 ngoi 0 na can answer so kintu sa taka besar minus 3 ana be negative 27 minus 3 squared ana be positive 9 18 nge rongo negative kana negative plus plus 3k nge minus 6 equal to 0 okay iko ni wan taka na calculator me songo nirtu kedengo yo sana songo na ngambeleta na time yo to sa taka bongo so negative 27 plus 18 minus 6 and a negative 15 so and minus 15 equal to 0 nangon sa raw kina iksangi kuta na minus 15 daw na opposite ni minus 15 plus 15 right kuta na 3 daw na opposite ni times k is equal to 15 divided by 3 therefore daw na k equal to 5 areda and part 1 ya kola ko 2013 okay na completely factorize yuk sangai turna 5 ngo ngem bitika mesusumita ka so da manuntu equation sana x cubed plus 2x squared minus kona k asa da right kosa 5 minus 6 sambiu ke ko me 5 iku turna 5 ngo bitika bena k ya sa susumiti ko gonu equation mai ke yuk sangai da ka kona method ya to da ka na fully special on the two method bitika da na numbers 1 da na number 2 number ya negative 5 number negative 6 aset ko tamo itu mongor da kona half beka minus 3 bichi ko itu mongo negative 3 photocopy ta kana 1 1 go 1 tali lako okay mai to sa ta ka terumbi negative 3 times 1 ebida negative 3 add lako sumai and negative 1 negative 3 times negative 1 ebida positive 3 add lako sumai negative 2 negative 3 times negative 2 positive 6 add labo 0 mode x minus 3 is effect 0 ocha kusangi songo nirtu kedango ngona nungu factors ni x squared kembali sana x squared minus 1 sana minus x minus 2 iko ni factoris taka dalo nung matrix xx dawana factors ni negative 2 kenada plus 1 mode cho ako mengo x minus 2 ako mengo x plus 1 0 may kona x plus 3 may join takana kru on keda bando numuko yuksa completely factorized tekirtu areda yana kena yang na kona special go fully special ngo sini tuna textbook lebutan la method ngali barida ko tan li ba ataki ko tan la method go na method go yuko na rosara ni konka takina na remende firme okay meutinia rada seda ban totally wandi okay to takaptal indo okay imberanga new la ko na uchu chini tarwe awe wasi kentu chunga membaleta na method yani na fully special kama nanga ke bangoreda na x cubed kama nanga kongonge plus 2x squared sa sianga na x sanga kena x salonga salida minus 3 nangono iko tuwana kina bango na numu box me liu chunga may na x cube tarapa may na division ni x tarapa may na x tarapa may na constant toro kama na kendo na taro bango awimbi tambeta mo kunyoda la na un exam nangono iksada kam kina bango reda ertu ndui tunga non rotu row se orentu non rotu column membikin iko ke odi chukilungo na 1 nabu odi chukilungo na x squared chukiluna na 2 set okay na x
Iku rendona x. Ike saranga mo bitiki na 0. Ni seng ni ndona kaika vena numu special ay kum bitiki na 0. Numu constant negative 3. Atoro, kela ko may indo 4x cube kam na 4x cube sa landi saramene x minus x plus 5. Nangoni kon dola bakina numu numu kontus ngo. X cube de vida 4 wanana watavana x squared. Check takana x squared chugo jang bichuko keme 0. Sinindo kana x squared. X negative 1. Kena uchu chinada na 5. Atoro ayo. Kena karua, ndota la kan beta me bakota beta ndona taro ndona mbakia oko sambo mbaki wiwi toka na 2014. Au bina kata mo wasya semberni tini nondo tu video ngo ke mo daka bangan ndona example ngo kamandanga au sulio mandanga ndona taro sana wambul yang ini kamanda ke ndona taro watungo kamandanga ke 2x cubed minus 2x kamandanga let's say minus 4x squared plus 4 kamna kendo na tarongo ochai kungebe proof taka ni 2x minus 4 is a factor. Toro na wuno mbite chukina ngo mbaleta na example ke de obarta ka biko ko bachunga ngo x plus 3 x minus 1 rawa ya mbaleta ni daba na coefficient ke daba e 1 sembera ni darumbi numu daba numu fully special na coefficient ko me 1 chiko already chiko na example ke da kaba e 1 chiko yore da example ngo eda ko ngo chiko kina na 2 atoro okay tura da kama na example okay kama na example la numu bracket reda ngo numu bracket o sandola numu bracket ngo bitamene x cube na da batu libe x cube 2 kina na 2 da ba chiko libe x squared negative 4 okay negative 4 da ba chiko libe x negative 2 da ba chiko na 4 toro ngona kodu tugunu chiko na category 5 na bi ngona da kabana video no sulibi kim don na tough question ngonda na tough question ngombaleta na nona x e sini chuki na 1 reto ko 2 okay la me ke to solve ke reto na solve tak to ke na ngoni ko la me ke 2x minus 4 equal to 0 chala ko sarna 2x ko tana minus 4 da mana opposite minus 4 plus 4 okay ke reto sari ke edi kena x yuk sakoti kena x me daba divide by 2 divide by 2 nangona iko koti kena x divide by 2 or 2 keden go divide by 2 divide by 2 divide by 2 divide by 2 vena no mutar na ngone kedi ko affecta or 2 keden go beteni divide by 1 e sini affecta kana taro non do tu previous example ko ngango nangona ngai ko kuta kona namba ko uchi ni tamata ko rusya mabate chukena subject nangona iko divide by 2 mesa x na value ya kona divide by 2 nunu mucho ko modho ko taka kete bertu kete kena balam bali ngela ko mike adaba na 2 divide by 2 1 negative 4 divide by 2 negative 2 negative 2 divide by 2 negative 1 4 divide by 2 e 2 go iko sange ingito be kango bet kongo ni x 4 divide by 2 sana x equal to sana x equal to 2 arida kembali ke salah kami ke salis tele pak ngako kintu tak apa cukup ala watal mikon half back kita tak manda tu baca fotokopi apa na 2 ones 2 2 plus negative 2 0 2 zeros 0 0 plus negative 1 negative 1 2 times negative 1 negative 2 negative 2 times 2 0 nunggu remainder toro ngasa nunggu remainder okay dapat botu x squared constant namanya ngi factorize ke sa x squared minus 1. Nada menuntuk tu number code na factorization. Iyo ngona difference of two squares. Asal aku tal mikir na x plus 1 na x minus 1. Gela aku mikir na kona number code kita ngo kona 2x minus 4. Hari dah? Obe bartanga ngo beleta ke mani la ko mendo na tar. Ondo rede chuko na sona mbaki. Ndo wi seranga sona tar ondo la ko me. Ana buno wi na kate chuko menda tuna tuna buli de kino. Bete ke sanga na okay osana bata ka manta bango rede chuko example au bina ka chike mundo atyam takana tarongo rede ngona 2040 osabola tu mantanga osabola tu mantanga be kimni atoro kan mbal ni sabole itu mai ba ayuk sa kelas artu ana ta medak rede ngona 3x minus 2 kembali kuna la kona 3x minus 2 ko tena 2 sana ta ba 3x equal to 2 Go.
Nangoni ngela ke kusana nge kota na da na 3. Nangoni ko kota na 3 make sure to divide by 3 or to get. Atoro divide by 3 kembal nangoni kusana biti chukene ke no mu equation or to get 3 biti kana mu 4 dapat negative 13 wate kana 6 nangona ngela kona divide by 3 ngela ko ke x equal to 2/3 ngosa divide by 3 divide by 3 divide by 3 divide by 3 ajet kembal na la ko mike 2/3 ke are da 2/3 3 divide by 3 bida 1 kongo biti ko chunga me 4 over 3 minus 13 over 3 biti ko chunga minus 13 over 3 dabangana 6 over 3 6 over 3 da 2 ngono ko wiwi chukina na mbagi ngona 2014 wiwi chukina wale yukusangela ko sangela ko chukana mu times dabana 2/3 okay 2/3 times 1 evida 2/3 times 1 evida 2/3 times 1 is 2/3 bitika ikusange add okay 2/3 plus 4/3 edap 6/3 sedap ikuna daka mga ke umulang irango baka mo daka 2 over 3 plus 4 over 3 2 plus 4 edap 6 over 3 ya toto tangana 2 no add sumbu mai nunggu anse ke 2 toro okay multiply tango 2/3 times 2 4/3 add sumbu mai lius tali ke 4 over 3 plus negative 13 over 3 dap with that another negative 9 divided by 3 edap negative 3 kembali kongo negative 3 ator ocha mo kusarke 2/3 multiply by negative 3 dabana 2/3 times negative 3 ebida ro cancel ngana sedap ana bakangana negative 6 over 3 num anche ke edap negative 2 nge add summa na negative 2 ni add summa na negative 2 negative 2 plus 2 e 0 arede kona mbakingo rede ko wiwi chukina wala imbaleta you dealing with a fraction kuni rarabaka but nangona ko add summa mai ko na bi so me whole number nangoni ko add summa kini ke iko add tak mai ndona ngo rono rongo niko add tikirongo niko add summa kintu sa ka bo chike ngo kongo nyo add summa ngo 4 over 3 ka rede sulu ko na negative 3 sulu ka ya na 2 kuni rarabaka nge uchu stali numu add summa ngo e 0 kwa ko e bando mbulu chukina ko tungu chungo baka na category 5 na 2014 balte sini hula mbako la ko chukuma endu ngo bango so when you take the 3 numu chuko niko na coefficient ngo niko kote sanandua kuni ngule da ba mo divide throughout pambo tenina ba kurta ka chuko na kalule buna ya lutambwe na nonda tu lesson ngo e undu wambimbi takara na mbimbi numu confession niko iko na confess taka chiko ni raw chiko na remenda thir betana bosi niko lutuko na life and death is on the tip of your tongue au sini berongo da talewando ni utuko no ngo na metse kara au sini talita ngo au sini areni understand taka sini wul kuwa boleta na kai ko batusa o kona create taka bi ko na no future ni kuwa be batusa be kimni na barong chungo kimni na konka taka ke na listening another issue you be conquerors na sulitu na kolobi kem dono wisdom kem dono rani overcome taka na situation da ya da balanga mai yuko na rani overcome taka ninge kolunga tachiko na balipu